Nekada su igre izgledale ovako, a sad izgledaju ovako. Ovo je naša retrospektiva grafičkih mogućnosti kroz gamersku industriju. Verovatno ste primetili koliko je gamerska industrija napredovala od njenog začetka, a mi smo tu da vam to i dokažemo. Ovo je prva epizoda o napretku grafike kroz istoriju gaming sveta. Prva igra koja je ugledala svetlost dana bila je Tenis za dvoje. Izašla je 58. za analogni kompjuter koji je simulirao tenis na osciloskopu. Kreirana je od samo jednog čoveka, veoma važna za gamersku industriju. Posle ove, nazovimo igre, izlazile su i sljedeće, kao što su Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong i jedna od najpopularnijih igara svih vremena, legendarni Tetris, igra koju je programirao Aleksej Paintov u Sovjetskom savezu. Godinu dana nakon Tetrisa, odnosno 85. izašla je verovatno najpoznatija i najigranija igra svih vremena. Verovatno znate o čemu je reč, o fantastičnom Super Mariju. Ovo je ujedno i preteča svih ostalih Marija. Najviše se igrao na legendarnoj Segi, koju su verovatno svi posjedovali od ovih malo starijih generacija. Svi su bukvalno ludeli za ovom igrom, a kompanije su dosta novca uložili u reklame istih. Ovo su bila vremena koje se nikada neće zaboraviti. Kao što ste mogli primetiti, ovo je novi serijal na našem kanalu koji će imati 3 epizode gdje ćemo proći kroz ceo napredak gamerske industrije. Nadamo se da ste uživali u klipu baš kao i mi. Do sljedećeg viđenja. Uživajte!